Eкен бардығын толтырып қойған, үйге жылы су қылғанды, жылы су қойғанды, су алып келіп, апаларымыз мұздақ суға кір жуывастан, мұздақ суға деш жуывастан, аталар мұздақ суға тәрат албастан, жылы суға тәрат ала тұрған ұматты бір туғаным, сенің о Бішкектегі Қарасу чайханаға бар бір чай ішкенің пұлына жетпей тұрматты бір туғаным. Келгіле, таратқанан шартын оңдойлық, келгіле, Гусул ала турган байя мончолордун шарттуулары урматтуу бир туугандар. Салган үйүн 5 комнат, 5өрүн бирөө жашайсың, дараккара үйдүн аркы бурчунда. Андай кылбагыла. Ошо шаардырда тартип киргизип, өзүңөр карап оңдой турган болсоңор, анан силерди башка бирөө урматтайт. Өткөн кеткени бар, үйүңөрдү көрөт, шартыңарды көрөт, тоюңарды көрөт. Той эмес, өлүп атканыңарды, союп аткан жылкыңарды көрөт. Ана муну ырыс жоктун кылган туалетиң кара деп, сага налат айтып атат. Ошондон келгиле, туалетиңерди, даратканаңарды, бул кусулканаңардын тартибин оңдогул урматтуу бир туугандар. Эгер ошентип ибадатка бекем боло турган, тазалык кыла турган болсоңор, балдарыңар ошону көрүп, ошондой тартип уланып кете берет. Ошондой шарт боло турган болсо, анан адамдар мешитке келгенге дагы мүмкүнчүлүк урматтуу бир туугандар, иншалла кененирээк болуп калат. Мечитке келген адам урматтуу бир тууганым, мечитке келгенден кийин VIP зал деген жери жок. Мечитке биринчи келген биринчи сапка тура берет. Сен бияка тур, бияк менин ордум деген жок. Бир гана имамдын орду бар. Имамдан башка орун ээлеп алып, жарыт кылып алып, бияка мына уруулар, бияка бул уруулар, ана бияка кыйындар, бияка мындайлар, бул төшөккө мындайлар деген сөз жок. Аксакалсыңбы, астыга өткүн келеби? Бул сага үйдөгү тойдогу төр эмес, бул мачит. Ошон үчүн мачитке эртерээк келгиниң. О, түштөн кийин тур жыл деп тептелеп барып, астыга өтүп кете турган жер эмес. Bir yerde urma suygussun, o şekilde ette kelgenin menen, urma sıyığın urmatlı bir tuğanım. Keyin maçta savak boluş gerek. Gerek bolsa namaz emes ubakıt bolgan uçurda ayaldara da uşul jerde atayın savak boluş gerek. Egerde ayaldары dinden alыс bolsa, alar dindi bilbese, üydөгү baldары dinden alыс bolup kalar. Mına bir aksakal men aytып atat. Kene televizyonda sizge suroo bergende karap oturup, ey tövbe Kudayın kudreti, uşuldagı musulmanbı? Bu atası yüretkön emespi? Apası yüretkön emespi? Bu kantip taharatты bilbeyt, kantip usuldu bilbeyt dep taң kalıp üşüntüp turan de turmatты bir tuğanдар. Oşonttan gelgile bardığımız, oşol baldarыбызга adep talim bergendi, tarbiya bergendi, urmatты bir tuğanдар. Үйрөнeli uşul nersege hareket kılalık. Azır mına bizdin oşol salganga demirçi olup bergen Sayit Bayumi Mırzanın özünün orunbasarı, bizdin dostumuz Muhammed Mazi giret abi. Gelinizler boşaltıp beraber. Yol açıp verin. Yol açıp olsa yol verin. Urmatlı bir tuğanдар. Kuday Teala muşularının kademlerine hasanat versin. Orun verimizden urmatlı bir tuğanдар. Gelinizler çekin, ortalığı boşaltıp koysanızlar tuğanдар. Orun bir koyalım. Aleykümselam. Bir şey bitmiyor. Gel. Ormanımızlar. Evet, uşul meşitli salganga negil sebep bolup bergen Sayit Bayumi Mırzanın orunbasarı Muhammed Mazi oturak inşallah sözü inşallah Daro Muhammed Mazi'ye söz verelim inşallah. Bismillah. Rahmat. Kimdi? Muhammed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hurmatlı bir tuğanlar degende bardık alamlar jaratkan Allah Teala maktolar aytıp. Andan keyin uşul dünyanın töresi olgan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salam salavatlar aytıp sizlerge İslam'ın salamını aytıp salam başlayız. Hurmatlı bir tuğanlar aman bolunuz. نهنئكم ونهنئ أنفسنا في هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل يوم الجمعة بافتتاح هذا المسجد المبارك والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ويرفع درجة من تكفل بهذه النفقة اللهم آمين. Hurmatlı Şorobaşat ayının turgunları bugün berekeli gün, bugün jakşı gün, bugün cuma gün, bugün gündörün töresi olgan cuma günü mına uşul Şorobaşat ayında berekeli meçit açıp oturabız. Mına uşul meçit açkan salım koşkondordun bardığına Huday Taalam jakşılık kıra olsun dep tilek dua kılabız. بداية نتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى أولا صاحب الفضل والمنة على أن أتم علينا بناء هذا المسجد المبارك.
Adegende bizge jakşılık bergen, özünün aykölüdügü menen den sooluk berip, mümkünçülük berip, uşunday meçit salganga bizdi muvaffak, muyassar, omat bergen Allah Taalaga maktoo aytıp, özümdün jeke ıraatçılığımды, musulman katar, ümmet katar özümün şükürümdü bildiremin. ثم نتوجه بالدعاء الخالص لأخينا الفاضل الأخ محمد سلمين قلاقل جزاه الله خير الذي بنى هذا المسجد باسم والدته الكريمة السيدة خديجة. Ошондой ушул мешитке өзүнүн салымын кошкон, өзүнүн энеси Хадича энесинин артына коюп, ушундай мешит алып берген өзүбүздүн бир тууганыбызга дагы мен өзүмдүн терең ыраазылыгымды билдирем. والذي كان يتمنى أن يكون بينكم الآن حتى يرى هذه الوجوه المتوضئة النيرة. Ал өзү азыр ушул жерде сиздер менен бирге болуп, ушул бизди карап турган ак көз, кара көз, бардык берекелүү жүздөрдү, ыхластуу жүрөктөрдү көрүп, сиздер менен бирге болуңузду келди эле. وسبحان الله على قدر وفائه واحترامه لأمه تجمعت كل هذه الجموع في هذا اليوم المبارك. Бирок ошого карабастан өзү келе албаганы менен энесинин урматына, ошол кишинин ыхласына карап, мына ушул жердеги бүтүндөй берекелүү, жылуу жүздөр келип чогулуп отурасыздар. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني له وولده الكريم إن شاء الله بيتا في الجنة بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. İnşallah bir tuğanımızga Kuday Taala özüne, enesine, bir tuğanların üy bülösüne kıyamatga barganda jannatta abdan berekeli genen üy kurup bergendi nasip kılsın dep turan dua kılabız. وهنا أيها الإخوة الكرام أتذكر كلمة لأحد الصالحين عندما سأله واحد من الناس وقال يا هذا هل تحب الجنة؟ قال نعم أحبها. فقال له هل رأيتها؟ قال له ما رأيتها. قال إذا لماذا تحبها؟ Hazır men uşul jerde ilgeri kötken bir alımdar lokay saytıp bergim gelip turat. Bir alım başka bir öden suraptı. Sen beişti süyösün mü? Jannatты süyösün mü degende, ova men jannatты süyöm, beişke bargım gelet, jannatты jakşı göröm dese, sen anı görüp turup kantip jakşı görösün dep soraverdi deydi. فقال يكفي أن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. Hiç görgön jokmun. Biroq bana oşol beişte Muhammed Peygamber'in bar ekendigi jetiştiği olup, ben oşol üçün jakşı göröm dedi. هل نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ Biz Muhammed Peygamber jakşı görüyoruz ummatı bir tuğanlar. ونتمنى أن نلقاه وأن نراه. Biz Peygamberimiz bilen birge bolugumuz gele beişte inşallah. المكان الوحيد الذي يمكن أن نلتقي فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الجنة. Çındığında hazır biz al zaman ötüp gitti. Peygamber ötüp gitti. Biroq bizdi Peygamber aleyhisselam menen birge joluğuga mümkünçülüğümüz var. Anı menen joluğa turgan japadan жалгыз жер ummatı bir tuğanların bul beyiş. هذه الجنة التي تحتاج إلى عمل وإلى جهد وإلى حركة حتى نصل إليها. Biroq bu beişke baru degen jene alnap jolmacı bolup kalayt ummatı bir tuğanım. Aga hareket boluş gerek, aga mujahada boluş gerek, aga kızmat boluş gerek, aga kıymıl hareket boluş gerek, aga emgek mehnet gerek. Oşondan giyingen adam oşol beyiş degen jerge barat. قسمت الجنة إلى درجات أنبياء صالحين شهداء إلى آخره. Çındığında beyiş bir kança bölüktörgө bölünген. Peygamberlerin bara turgan jeri, salihterdiki, şehitderdiki, ulu insandardaki, alımdardaki, olyalardaki olup şuntip bölüngen urmatlı bir tuğanlar. والتقسيم في الجنة كل على حسب عمله واجتهاده في هذه الدنيا. Biroq oşol beyişteki darajalar oşol adamdardın uşul jalgan dünyada kılgan amallarına jaraşa bolot. Kim kançalık көп amal kılat, kim kançalık Kudayga jakkan iş kılat, oşogo jaraşa anın darajası utur beyik dep kete beret. عمل صالح في الدنيا وموافق لشرع الله عز وجل ثم نية صالحة ترفع شأن الإنسان في الدنيا إلى أن يكون بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء الآخرين وكذلك الصالحين والشهداء. Uşul dünyada jakşı amal, kayrımdуу işler, sooптуу iş, adamgerçilikке, adamzatка, коомго, insaniyatка, jamiyetke bolgon jakşı jardam berүү, kayrımdуулuk iş kılуу, oşol kılgan işlerдин бардыгы şariatка туура келүүсү adamды көтөрүп отуруp, акырында oşol adamдын Peygamberimiz aleyhisselam менен birge boluусуна mümkünçülük түзүп берет. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته يبكي فقال له يا ثويب ما يبكيك؟ لماذا في الجنة؟ قال ولما تقول ذلك؟ قال أنت خوف درجة الأنبياء أما أنا إن دخلت لا كنت. Gündördün bir gününde Peygamberimiz muağında bir sahaba ile oturuptur. Peygamber surada emni ilaysın dedi. Dese aytты, men azı seni menen birgen bul dünyada. Biroq ahiretke barganda sen beyiştin töründe olsun mu etegimde kalıp ketem, seni menen birge bolbay kalam beyişte dep ilap jatam dedi. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وما يرضيك؟ ما الذي يرضيك حتى لا تبكي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكون رفيقك في الجنة. Oşunda Peygamber de aytты. Emişem ilap atasın. İlabaya kalıyormuş emne kılışım gerek degende aytты. Men seni menen beyişte birge bolgum gelet. Sen oturgan yerde oturgum gelet. Sen menen çoğu bolgum gelet. Uşunu men kalayım dep aytты. فقال أنت رفيقي في الجنة.
Peygamber aleyhisselam aytdı, sen benim beyim.